I'm not kind of so man, I'm feeling it. Now, crew. So I am a man friend. Ghana TV, we stand for the truth. Yo, and you know me adofo. Miss Rao, Eddie, I from me, Auntie B, Ashi. Bakodi, Zienge, no majo, Suziento, Saba. Minu saw pesa weniji. Eddie and some now pesa oti. Just a whoop pesa one casano, fill him out one. Hoswashe, Ghana TV. Ghana TV. And the power ho, and some power ho, and who tower ho, and Niama and Muda ho, our hobby. Ghana TV, na Kaiko me, Ghana TV. May I say, hey, and come say, yeah, papa, USA, what's the president? No, I had Trump for the one after Giovanni, okay, said Giovanni, I confirmed, or president. I'm a Ghana man, Penucra, Chokata, I command congratulations, opposition leader. Okay, John Dramani, my boyfriend. I confirmed that. I cannot grace to me, man, accreditation. Yes, you are necessary. Yes, and to say not a confirm on the side, your mamma dear, you was off for baby on Michelle come, after Sabbath. The mamma can't be show. Any probably Cassana, Dr. Isaac, the nation prophet, and no shall come, after election way. Say, I say, you can't say Trump and the baby. I no cry. All my be kind barbon saying. And the shame come say, I could not know Trump dear. By a draw baby no, Nakopon say each day, Dr. Isaac Owusu Bempabium. Se call, never formation where got to a bon train. I'm not Trump in penny fool who say, and come send a buy, you know. Trump, not draining a kuma cody baby. It is a 1 year, Safone Kitano, a feeling, sir. I don't know for what to say. And no, that kind of the moody no see, and a first wine, and a move to Wabon saying, and a first wine, I will best say, come the kind of move to Wabon say. Second one, no, Sabai sing a good point, yet and say. Trump, not draining a kuma cody baby, because first and then I draining a kuma when you may want my coupon, and it's out a Kunyana man, no, Safwan Yamia Babaji. I don't know the Momo, and then everybody you know what TV so. Yeah, Papa Badu could be so saying, come to Trump, be winning. And so about the same. It is here they compare there. Ya they compare mummy you know there. Dr. Isaac Owusu Bempasa Babon say be can say ya mompa ya ma Trump and ya Safwan angels no abeji e dey free Trump and some. Why a Jehoma yina political parties no either NPP or NDC. Say Nyankopon dem kom hye baso be wini a. E wo se wo ankasa no wo ye ho adwuma. Sa wo anya ho adwuma. Na wo ya wa je say nyame be yin kom hye no. Enti no de nyame aka ne no ano no what wo na fa akon ho eti ye nyina yemfa US fo adie enya disua enkom se beto ho a wo na enkom se de fa ho no you have to work on it de bia me kase me ade a me mu nanim tia eye enkom se whether good or bad no wo enkom se de fa ho no e wo so ye ho adwuma wo anya ho adwuma na wo kase ya sa me ho enkom eti aka ne bia ma wie dia ene what wo na fa akon what wo na afa okon enti ye nyina no ye fa wei entu ye ho fo ye gotie ye papa Badu Kobi abra oba abonten e de nkom hye ba say Trump akonwa no ye ne dia ye gotie ma. If a prophet tells you that angels are now talking, it's a lie. I repeat, if any prophet tells you angels are now taking decisions, and it's not true. Trump is the president. Now let me tell you why Trump will sit on the seat whilst Joe Biden should have been the president. Let me tell you why it will be so. Joe Biden doesn't have the antidote to deal with Trump. Trump is a mystery. He is the winner. Joe Biden and Donald Trump. 2016, it was Mrs. Clinton, right? And Donald Trump. She won. Okay, and no, ya papa Badu Kobi, then come show the Bible saying, I said Donald Trump, a baby, you know, and I refer why about so. There be a make say, and come say Bible saying, I ain't about say, now I'm a training ya can see I am money danta. What must say? A ba, not then you no come say, I'm a more, and no, and I saw will be car, you will be sir. What must say?
aha eno achi no ye Nigel Gezi ono so e de nkom hye e ba bote Nigel de o can play say Trump is crying into no ye wia ye beto ama omo na omo akere omadwe e wo ho ye go tie Nigel enso so enkom hye or the buy. And I saw Donald Trump crying. I don't know why I saw Donald Trump crying. The Lord took me to America and I saw Donald Trump crying. So let's pray for America. And I saw Donald Trump crying. I don't know why I saw Donald Trump crying. The Lord took me to America and I saw Donald Trump crying. So let's pray for America. So I saw Donald Trump crying. So let's pray for America. Nigel Gezi and so enkomsha or they buy no. Now Dr. Isaac Owusu Bempa di kan be shine komano de wabonti obi anim. Ama o kasa Trump and na etna kunwa so. Any be 1 month and I was sign edin komsha biom eba abonti say no. De nyame ayi akire ni nie. Trump akoma akodi baabi nti wanya very careful akonwa no safoa no yaji afini nsam yegotie abra Dr. Isaac Owusu Bempa the nation prophet any nia se nyame kase ebebam na science sa otimi saba bonten ma nipa hu say enkwahye na me de baaye no de me di kan be kae no say na echo because oye nyame nipa na be kase obi be kwa abrochire na nipa ne dru baabi na ne bra bi nye na yakopon bu fusa abrochire ne ko ma ne nkobie mu a wo ye nyame nipa e wo se usama ye hu say asam na obekae no say na echo abra Dr. Isaac Owusu Bempa e ba bonten e be hye nkom say ye papa Trump and e be say atena na kodwa no so olumai nyame esa bie nani e ma no echo spiritual eko hu say no Donald Trump na kuma akodi baabi nti ware ya akonwa no e be free nsa Dr. Isaac Owusu Bempa the nation prophet olumai esa e ba bonten be tu dwa ye go tie abra oba bonten esa e de ba betu edwa no ye go tie bra Trump any America for about to say na akwakoye bribi esi ama eja Abraham ene ne nkrofo ye meeting e wo sunsun mu na meeting no ankwa ama Trump sanse Trump akoma atia kakra e wo nyame animi enti owie ye no eja Abraham omu wi omu de na omu de ama watches no omu ye angels na watches no ena omu ni wiase ewo nkutahudie enti so nyankopon pese oyi bibi wo wiase hu a osoma watches na oma ba beye se sa watches ne so agi Abraham omu meeting na omu ye a etia Trump no watches no so agi atom ama eno so etia Trump eno omu dia kwa akoma the Lord God me kan the Lord God na ono eni Yesu Kristo no ye the Almighty God ono ne the Elohim ono na obian hu no but the Lord God ne de omo throne room honum no omu hu no na throne room honum no e seven spirits of God any 24 elders ne pe na wo any throne attendants seraphims any cherubims no enti say akwakoda the Lord God nanim a omu ye hu meeting na mienu Abraham ne nkrofui akwatia Trump watches no so ebobo mu na eno so etia Trump enti the final meeting kosusunsu me no kasa sesi the Lord God any seven spirits any 24 elders na na judie mi hu ye nie watches no omu baaye no mi hu se mi gina White House and na juya the power so was them ene White House na mi hu se mi gina no mi hu se Trump eti ni throne mu e okuta safo akese pa e na mi hu se esura bie na mi hu image bi a eti se munku eti se wia na esowa na tumi a na edi sane ba tia safo asase so no na tumi ni mu obi na mi hu se begina Trump anim na eje safo eti Trump nsem na mi hu se Trump bunku todwe na Trump twahwe fom na mu se Trump esu emu odene na mi hu se fa image na ti se munku ma ti se wia no e de safo no ehura munku num koi na se Trump na hinie no efri nensa Somewhat Ghana for and then I yana mu pet Dr. Isaac Owusu Bempa mu pet papa yanim guasesa first one now be kai na mo born now so for penny be sem come dey di time now 1 month time nyakopon yi we ya tell say ya just a follow free Trump some ama Trump ensu ama hinie na free nensa eno de mo di ate mo pese mo baba de voice we na mo di ate e na first one nko na mu hwegum e na mu hwegum check
It's more kikasa. Dr. Isaac Owusu Bempa sen come na mamuno. Papa no sa ba biem. Ana se ye show ho nkomo a first one no wotie Dr. Isaac Owusu Bempa. Na sa bra no Trump no according to enkom se no na Trump akoma e wo Kristo ho. Enti se ono nanim ade a wo ye ni tie Nyankopon. Ema Nyankopon ebufu ya wo bia so ba je safo ani fi ni nsama dia ma obi foforo. Enti wey that the perfect say se wo wa sorry mu ana wo kwa sorry na so fo sa wo nkom na wo na wo de wo ho no wa bra bo anya papa enkom se no enti ni ni enti IDC and MPP asofo bebre e hye nkom upon kom se na mo ti ni nyina no you have to work on your life. You have to work on it. So one work it now tell us see as some income a beba mudia when you better no why Trump Enoch. When you better no why Trump. Unless he reveals to the prophet. And if you listen to what the prophet of God was saying, Dr. Isaac the nation prophet, the prophet of God was saying, original. He made it emphatically that there was certain things in the atmosphere that was about to change, and therefore in the realms of the spirit, those who know spirituality knows that there are leaders and laws in these realms, and so you would understand that he has made it clear. Papa de kasa ya o kyerese na struggle bi kosoro and I do be onim susuma sema o ye lay person and I beka che o se nkom shere ba ya sa de even kura no se bible mu kura de ya fa to de a kyerese o abente bi bompa ya na ese kan mu ayde ba abofo bi gye wo soro eje enti mimi so for us bompa ni modern boss e ba abato nkom hye wo wiase mpa betina ka say boy we di mu akoti bebre enti for me no kwere da hope fi ayemo nti okay one gig Papa, that's it. Edru say ni dia na ayere na ayere wo say me de bia me ka say sofo a wo do hura politics im say wo hye nkom say na to me no ya na me mpesa because politics ya de bia omo wo mu ni nka no kore so what I say enti ade bia no kore kan nim no aya na Nyankopon sa anya den ennim and your bed and see ya me say nim say na me ka bibi me adwene no na me che say bibi a anya no kore hye dan nim no aya na Nyankopon so say no kore na wo say nim no e no da be ma say be hye nkom so be wini na no kore nim me nkom hye na level ho but me say ade bi wo ade na ye no see no me fa no kore nye see you can't use that word say you fa no kore nye okay ebi mo ana emfa nye okay ana no doesn't mean say nyame ntimi nyi bibi nkyira so fu bi and the nyame betimi ayi a kire but so yi kirawo now no kura na wo ka so mo fa nya adwuma no say wa fa no kura na nya adwuma wo kokoa mu a enkom hye ne beba ba da ne bedru besu na no doctor the mekan abebesi so ne say enkom hye ene ade bia o meka say abato e bo no ya to awie ya to no honhom no ade ne nyina ye adwene ya eda yetirimi ene important to the honhom no because say nipa mienu e pre ade a yento aba no bet more no wa ye wo wadwe be kire wo no ebia me ne no ko pre bibi na enipa bi a nipa 10 wa ha eno ko na me ne wo pre nipa 10 na egira ho no obi enim de obeto ayedan ama no ene e fa ne se wura honhom mu a se nipa 6 ene beto ma eno kwa honhom ne no kwa ayedan awi ni bet entimi me pie wo honamu ani so na se bet ansa ne be pie wo honamu ani no na age se sankofo na egira ho no ato aba no no ye honam dia me betimi agi atu no dia dem we are talking about spiritual and spiritual dia na me kire no what I say anything ya ka say difo bi ade kire wa na wa anye ho adwuma later no atimi ye den efiri hu sa embam na mpese me kire kokosi ni enje the moment na enipa 10 egira ha no emu 6 adua ye o mo say on beto ma Enoch emu fo so adua ye mo so beto ma me no no na fa say honhom mu no ya to oba na wie Enoch aye den adi nkunim enti e ba honam mu wie a honam mu no eye adwuma a me be den edaye enti no honhom na ye adwene na nipa na adwene say obeto ma nipa sumasi no oba honam na afi ni je be confuse adwene no so atase enti honhom de o ma kira wie but honam mu ye be confuse adwene na ye honhom no ye be confuse wo nipa ebe confusion of physical see that yetia no physical no ba enu see that yetia no sa so for be sha nkom sa party A party B ube wini
na wa anye campaign na wotena wo dem so yesi me wini etime nya campaign a wo be lusu enti na be meka se e wo mu sa etine hu mu enhuna mu de no ene se na obi be kokko kire we se meme de we na maye ama wagye kwaya de ato amanipa no enti na meme tumi no ansa ne se obi betimi a kire mu ase nipa we be wini age se ya blake campaign. What as you say, can you make me a trust or kakra mo say? We are talking about encomish. Okay. We are talking about spiritual thing. Obi betimi anya vision. Yeah. So we free akọ obenya accident wo bewu. Wa wo de wo ho no, obetimi ni Nyankopon akasa. Obebọ mpaye. Nyame hu mmọbọ a obeyi wa free mu. Eno no hunamu de no eye wo mpaye na wo di so a wo boye no. Matia. What must say? Enti no say so for about say be obi hye nkom de tell me person oti ase ne say. So obi hye nkom fa wo ho a. Ase bia obewu a. Eno ye difference say obi no obi pre ade. Obi no obi pre ade a. Meme ne wo pre ade. Obi a work in side. Obi a ni nyam ye ogidi. Ebia meme gi Nyankopon di. Ebia wo nyi Nyankopon di. Edu a we twi. What must say? Enti no say odifo ne wo ho a. Nyankopon betimi ada bibia kire odifo na mabonte ababeka. So odifo ne babonte babeka. Na meme na megi nyame di no. Sama mo ho mpa yese wrade enkom sha wo di abasa bia mewini no. Sama anya ho adwuma amanya Nyankopon so afa stamp na esi so. Na me tell say enkom sha na banti mawini a at the end of it me faili. Sa so na wo na bia wonyi nyame ni no. Wo so bia wo niam a wo gidi no. Omo be kire niam bia wo so ye. Omu nya prophet omu betimi ababonte abeka say ebia nyame ayi a kire me say suma si be wini. What must say? But obeka kire wo ba bia wo koi no be bo say ade we wo be wini. Na mom no sole ahomache 12 o'clock na kwa ya ade we. Wo da mo 2 bo a ono so nkom hye no ka kire so be wini no. Eno so anya adwuma. Yeah. Enti no se ba abatu ana se ba nkom hye odifo ne de nkom hye de ba beto ho a. Se na ye ka se MPP a MPP be wini a obi amfa na ni enkosi member bia wo MPP so obia de nani si omampani so because ono na the flag bearer of MPP sa de ka se NDC be wini a obia mfa nani nkosi MPP kan say member NDC member bia so obia de nani be si don dramani mahama so because ono na the flag bearer of NDC it is a commission bi beto ho masa ankrofo emienu a eye wo mo na wo so mo ye ho adwuma so wo ba spiritual say about like Nyankopon side I was spiritual na say you declare bibi to ho a woni pa na ote akonwa no so no wono na ese wo ye ho adwuma sana say e ba sunsun mu say bi akonfo mu na other blacks spiritual side na wo ote akonwa mu na ba ye ho adwuma enti say wanya ho adwuma na wo de kosomo obi so obi nkoya ni pa na wo de soma na me da bia me kase me wo ko hira ade so bra me sa me no ma me no because minimum pa ya wo bogu ade no so yeah what was say so we are why me nye enti wo na ade na wo tie akonwa no so no for example me agrada me tima akonwa mu so na agrada na bia ye de ade bia ba ye sa agrada wo be wini a eye mpaibo a me na me de me ho na wo sa me bobi na me ma me nkwala so ye den e bobi eye amamra me na me de me ho na wo sa me kobi na me koye but aya no ye tutu niam bi ase ne de niam asoma obi gira wo nche pa na ogu nsa na obo mpaibo ni tia how can you know? Okay. What must say? The American I don't matter to me ni there. Say kebeya. Aya omon twen na bibia no anya I did for one my mu there. Omo to me twen. Yeah, you can wait. O ka sa no nyi ni say dem ye di for. Me say kom show ho. Me gidi say kom show ho. Me say o tenya e be si den na wo na kom show fa ho no. Wo ba ye ho adwuma. So this one na ma meka wo ba dan ye ho adwuma and so this one dey jam deliver man o de be ba bonsen wo ye ho adwuma it will come to pass wo ye ho adwuma e ye bone e bebam e ye papa e bebam sa de tie can you see Dr. Amedasi odifo nation prophet only Dr. Isaac Osubemba oda so ye nation prophet ka na asem ko metwantro bedukobi because bedukobi can point back go video nim say so for bia e ka say Trump e be sesa na oboa but Dr. Isaac Osubemba so we odifo property o sa ye ho adwuma nkom so be say no sa ye ho adwuma o amanya me ye de e be si kire no o se o se ye gi Trump safoa e de wo ma ko to Nyankopon nim enti onyame si Trump na koma free
ne ho enti akonya na afiri ne nsa wosu only two nation prophets or dafoma enti akamfo na e ka omgo nanka prophet Dr. Isaac Osman panen ngo asam abako omo so no kra na aba no omo no mu nya short video no mbobo no ai omo second one omo na nipa o twan trop pa ba diko bi me dem ni e be dem ni anybody so for Osman padia no mu bi no mu bri no mu bri Dr. Isaac Owusu be nation prophet bam ogusu ya obi su ntimi nkan cha me sa den tina me penasem ene e wa wasem ntimi mi same e wa wasem den tina agra da pe Dr. Isaac Owusu obi a won choice yeah onu no uyi mi spiritual father every hwa Pastor Joseph every hwa Dr. Isaac Owusu bempa the nation prophet ba oni size ya bia phone lines na tu fe na kire wa den odam akowia phone